O niguo maundu makuhuanaga kaunti-ini ya Nyeri. Wagi wa maguta ceceni-ini itiganite undu utumite andu gutengerera kuria maguta mari. Tahaha nja ya Nyeri mwena wa Gatito, ceceni-ini ino ya Toto, andu makigeria kugura maguta no ona haha mathira na ihenya. Ceceni-ini ya Oilcom noguo maundu mekuhuanaga, andu makigeria gwetha maguta niguo mihango yao ya o muthenya ithie na mbere uria yagiriire. No thengia ya ceceni ici nyingi na muno iria ire tauni-ini theinie itiuma na maguta ona manini. No aria mahutitio ni thina uyu makiria ni aria marutaga mawira ma ukui wa andu na mirigo. Thaici ona customer agikora ndimwiroreire na maitho tondu gutire ngari na maguta ona icio ikomete haho gutire ngari na maguta thaici mari ona maguta ma kumacokia miciko ria maumire tondu maguta ni magire na ndurigithie duka-ini ugate ngari enywe gathonda na ni kuru muno kwa kahinda-ini gaka. Tariu ira ndirokire especially yakinyire uko kindu thaa 4 cia kiroko ndathire line ya maguta ndionire maguta thaa 11. Makauga matiu kuria mekurora kuona maguta maria mari ngari-ini mathira ni kurugama mekurugama. Ndiona kuma rucio maguta meko matokete ri Nyeri ngari yo gako kiona Nyeri ni kurenga irengete cige topa igatindiko tuteithanie gutindika ngari. Thaicio no akora mundu arugamite barare ndukamutige umurie kana ni tuguta. Tuhoe thirikari ituigwe na ihote gututeithia uria maguta mangioneka. Ona aruna ao anduthi no gukaya marakaya. Ugo ntakuga ati nie ndire wira mathira maya ni horo muthiru na ni nduthire yategemeo ciana no na iracoka cukuru obviously ni fithi twakeria kwa kiumire. Riu marenda ndeto ino yetherwo kihonia na ihenya niguo maithori mao mathire. Andu mararuta nginya matangi ma mundu agathi na itangi riri guthi gwikirirwo maguta ni kuru muno. The situation is bad. Thirikari yagire kuigirira maundu macio ma maguta maundu maya matige gukorwo makihanika ati gutwike geti na kuo tauni-ini ya Githii noguo maundu mekuhuanaga kuona maguta gutire. Tatu yaoni magari simekwama, singine simekwama siko Eldoret, ni magari Saron, singine simekwama siko Nairobi, ni magari Saron. Jamani serikali leo hali imenisia mafuta karibu Kanga nikienda Migori. Mafuta kwenda kwa pambu kuweka mafuta ya 1000 lita wanauza 1000 wanauza 1000 kwa lita 300 lita moja. Sasa abiria wenyewe hawana pesa. Kuambia abiria ongeze pesa analia na pageni analia zaidi. Tunaomba serikali tujali na kuogesho waine ona kuma thina no macio aikare makienda thirikari kuingirira na kunina thina uyu kaimana. Ukiangalia wananchi wanabeba majerican hawana chochote. Kwa vile inamaanisha leo ni Sunday, inamaanisha kesho wengi hawataenda kazini, matatu itapanda bei, maisha itapanda bei, chakula itapanda bei. Mimi mwenyewe nimeingia na bado niko kwenye laini na sijui kama nitapata ama sipati. Hili swala kwa sababu watu wanateseka sana, sisi watu wa chini kama patapota tunateseka sana. Haduine ha Inoro TV de kaunti-ini ya Nyeri, Jitagwo Martin Munene.